shira birizivuga ngo hari umuntu birizivuga ngo hari abantu bari bafite umurwayi hanyuma ngo baza kumva Yesu ngo ari mu nzu ngo hayabwiriza ko ibimenyetso n'ibitangaza kurya bahe bumva Yesu aho ukora ibitangaza n'ibimenyetso ngo bigira inama ya kwizanira wa murwayi wabo wari urwaye bageze ahantu Yesu ahabwiriza kuko n'abandi muno bageze hari hanze ngo bashaka uburyo bashobora kwinjira kugira ngo wa murwayi wabo abashe kugera kuri Yesu facilement ariko birananirana ngo bigira inama yo kuzinga igipoyo bafata ingobyi hanyuma ngo baratengeneza neza ngo barayikorera ngo ku bantu bane hanyuma bigira inama ngo bazamuka yanzu bageze hejuru ngo baravuga ngo batibura haringaniye naho Yesu ari abantu benshi batubiye ibyifuzo byabo impamvu mujwe nuko ntabwo bigeze mutibura parallèlement naho Yesu ahagaze baravuga ati Yuda Iskariote tacyo tumari dutubire kurindi aharinganiye naho Yesu ari barazamuka umurimo w'Imana nuko nguko umeze bamwe yabahaye kwikorera hano bamwe bagize kuba intumwa abandi yabagize abahanuzi abandi n'abacuranzi abandi hari n'abandi bantu bazavuga ngo nabakozi b'Imana ngo iza famille ngo ntacyo bibareba wapi kabisa ukuye kuja mu kiriyo cha famille cha sobanyu wapfuye ukaja mu bukwe bwa tantine ugakora amafungo y'abayumbe ugatanga umusanzu w'umuhana ugasenga cyane ukabwiriza cyane ugasura abarwaye ugasura n'abagize ibindi byago hanyuma ukabizamurira rimwe nibwo umuntu aza maximinga ibintu neza uvuge ngo amen mwikanisa ndabwo tuza gusa ngo dusirimbe gusa oya dukwiye gusirimba cyane ariko tukagira n'amabudu cyane ariko hakumvikana n'ijambo ry'Imana cyane uvuge ngo amen ariko iyo bizamutse neza mwongere mufate umwe agafata hano undi agafata hariya undi agafata hariya umugwayi nti yovamo nukuvuga ngo uko uri kose aho uri hose uko ubayeho ko ariko kose birashoboka ko wokorera Imana wokorera Imana uri umupfakazi wokorera Imana uri imfubyi wokorera Imana ufite ifaranga nkeya zishoboka kuko Bibiliya muri filozofi y'Imana haraho Bibiliya yerekana ko hari umugore watanze amafaranga makeya abari wo watanze menshi we yatanze gusa idenariyo rimwe abandi bari batanze menshi ariko Yesu aravuga ngo watanze makeya ni wo watanze menshi kuko niyo yari afite yonyine birashoboka ko muri ya makeya uzutekereza ko upungufu wako ko uzaifu wako uzutekereza ko bidakwiye gukorera Imana ariko muri izo ntege nkeya Imana ashaka kuyikorera uko ushoboye kuko Imana ntizokuburanya ngo gite umutankoreye imbaraga zingana n'izakanaka kandi Imana itaraziguhaye ukorera Imana kuri level yawe ashake niveau y'umuntu Imana yashaka ko mukorera mu ntege nke zawe mu bushobozi bwawe wowe ufite ifaranga nyinshi ukorera Imana cyane wowe ufite ifaranga nkeya uzitanga uko zingana wowe ufite kutaririmba wicaza abantu wowe utazi kwicaza usirimbe wowe utazi gusirimba uririmba ikorari wowe utazi kuririmba ikorari ucurange wowe utazi gucuranga usenge wowe utazi gusenga ubwirize wowe utazi kubwiriza utwaza abavuga utumwe ibitabo wowe utazi ibintu wowe ufite wowe ukomeza uko ariko kose birashoboka ko wokorera Imana haleluya gukorera Imana mu ntege nke birashoboka gukorera Imana Bibiliya ivuga ngo hari umugore ngo wari ufite agafuga keya ku rushingo akaba afite n'udukwitu biravuye gutoragura hanyuma ngo araza umushitsi sasa muri iyo filozofi y'Imana iteye ubwoba umuntu azatekereza ko umuntu atagombaga kugira umushitsi kuko nawe ubwiwe ntiyari yihagije ariko Imana itunganya y'umushitsi ngo ahagere arambwira ati mpeza agatsima nirire amusobanurira amuheza eskize ko bidashoboka kubera ukuntu ameze ariko aramubwira ngo ibizo ufite nyine bari bizumba ngo abimuheze amusigira n'ibyo atari afite kumbe Imana igusabye kuyicumbira umutsima ntibifite inzara irenze iyo ufite ibije kukurira inzara yawe kugira ngo igusigire guhaga kwiteka mu izina rya Yesu haleluya kuri ngo bazonyima gatuti ukuri kuza gutsinda iteka gushora gutinda hari umugore nsanumva mu kinyamurengo uvuga ngo ukuri kuza guca muziko ariko ntigushe dufite abantu benshi rero bafite ukuntu baba bakebereza ijambo ry'Imana ngo muza worosha Bibiliya icyo yavuze yarakivuze niba uri umurozi umuntu w'umupasiteri ngo azamavuga uburozi yewe Bibiliya itaragira isoni zo kuvuga uburozi nije mfura cyane kurusha ijambo ry'Imana ko abantu bazamarigisha ngo usambanye mu kanisa yewe
Bibiliya iravuga muka Potifari yafashe Yosefu. Dufite ba muka Potifari muno bagenda bafata ba muka Yosefu, ba Yosefu hano. Ariko dufite na ba Yosefu nabo nono bahindukiye ko baragenda bafata ba muka Potifari. Iyo ngorane. Kera ba muka Potifari nibo bari bafashe ba Yosefu. Nono ina maturu ba Yosefu nabo ko barahiga ba muka Potifari. Zose zarabaye gutyo ko barahigana. Ako tukwiye gukorera Imana. Vuge ngo amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usigiye wamwisho ushika musanga umugore yakwandikiye message. Sewe, sinto umugabo wawe ma. Pi. Kuranyohereza umutima nka utera gucya. Yo, uteye ubwo. Umutima w'umweru. John pastor umuntu ukeneye kunyoreza azanyoreza karirimbo kamusuke kanyoreza ijambo ry'Imana sunzu yabwirije igoma ukazukanyoreza ikindi gipande rukumbuzi yabwirije muri pisima n'utwo ngo twari twaza bambwira bakambwira ko barwaye nkabasengera cyangwa bagize ibindi bibazo nkabasura ariko bene izo bintu wapi kabisa cyangwa kaza umuntu w'umukristo ngo bamubwiye ngo pastor ntaga ngo hari agafoto y'ifoto jambaye ubusa ukamubona aranditse ngo kampe yewe bagweze ifoto ntaga yambaye ubusa uyigire gute ngo yimpenyabuna kwaza amushuha wasanga nta mamego ufite kwazuka bari mitere kugira ngo ushuhe gusaba bayiguheze bagweze ifoto yanje kugira ngo uyigire gute ngo yimpe yewe ngo yimpe ngo nukuri ngo yimpe nanje iza igice cy'ikenda umurongo wa 4 reka nsabe pastor Freddy niba yahabonye Bibiliya iravuze ngo kwiriye gukora imirimo yo wantumye hakiri kumanywa bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora kiri mu isi ndi umuco w'isi. Amen. Subiramo. Kwiriye gukora imirimo yo wantumye hakiri kumanywa bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora kiri mu isi ndi umuco w'isi. Amen. Akoze cyane. Turashima Imana kuba hano arashize iminsi tutahagera ariko turashima Imana ko yongeye kuduheza umwanya tukaba twageze n'umunezero n'ibyishimo kuri twebwe kandi dushimira abashumba pasiteri twandikiranye kugira ngo tubashe kuba hano. Twishimiye cyane kibanza muduhaye kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Hano ni mu rugo ku bwanjye kandi usanga turi inshuti dukorana ibintu byinshi. Pasiteri niwe nigiye kugabira inka nakaza numva abantu bavuga ngo bagabye inka ngo bagabye inka ndabatseka nanje ngabi ya mbere numva ukuntu bizabimera no mpitanye mugabiraga numva ko naragabye gutya mpita numva no gabira yindi pitangabira joyful nawe yindi pitanguma kugaba nuga bimwe kera ubutangiye kugaba nyinshi kandi kugaba biraryoshe cyane kuruta kuyiguheza. Imana guhumugisha Pastor Mutebutsi, Imana guhumugisha mwakoze cyane kutwakira itorero ryose. Imana bahumugisha. Haleluya. Twishimiye kubana n'umushumba Freddy asangwa nshigikira niwe muntu wa mbere wangejeje imuyinga niwe wagenjeje igasogwe mu biterane bitandukanye yagiye hategura niwe wangejeje muri pisima ya hano iyi muyinga gerizo igasogwe n'ahandi henshi hatandukanye. Nvuga ngo abishoboye uko Imana imushoboje azangeza ahantu yumva ko akwiye kubona ubutumwa bwiza. So Imana guhumugisha kandi wakoze kuza kudushigikira twavuganye kare ugati ndaza kubana nawe rero Imana guhumugisha mwiki cyane. Amen. Gushigikirana ni byiza cyane. Itorero twese rero Imana duhumugisha. Hari abantu twagendanye wenda simba hagurutsa ariko mwakoze cyane kudutera iteka tukazana kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Gasore karibu sana kuva imuhirari ya kuri siege Nyakanda City. Karibu cyane hano mu Ngagara. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero umwanya utari munini ariko turaganira amajambo atari makeya ariko turakoresha umwanya baduhaye neza kugira ngo nibindi bikorwa bibashe gukorwa.
Twaba dufite igiterane cya ministry yitwa Heaven, twaba tuganira hejuru yo gukorera Imana n'ubundi nico ndi ukoreho. Ari byo twaganiriye we ndatindaho, ariho nibindi twasigaje nshaka ko dusangira twese muri kino kibanza. Turaganira ijambo rero twahaye tuvuga ngo niki twakwigira kuba tubanjirije mu gukorera Imana, niki umuntu ashobora kwigira kuba tubanjirije mu gukorera Imana. Niki nirihe somo, niki wakwigira kuba tubanjirije mu gukorera Imana. Niki twakwigira kuba tubanjirije mu gukorera Imana. Magambo rero narimbabwiye menshi ariko mu mwanya mutoya wenda ndagenda nyasoma ntayasobanuye cyane kugira ngo rino somo tuyitambuke umwuka wera ari kuduheza ibindi. Nuko icyambere twakwiga ku bantu batubanjirije mu gukorera Imana nuko gukorera Imana umuntu akiri mutoya bishoboka. Gukorera Imana umuntu akiri mutoya birashoboka. Nimvuga ngo gukorera Imana umuntu akiri mutoya birashoboka, ntabwo ndi kuvuga gusa muri side y'imyaka, ariko ko ndavuga ngo no gukorera Imana mu ifaranga nkeya birashoboka, no gusenga Imana mu masengesho makeya birashoboka, no gutambira Imana muri kwa gutamba kwawe gukeya birashoboka, no gukorera Imana muri za ntege nkeya kanaka abantu bakuvugaho birashoboka. Kuko nta excuse ushobora gushira imbere y'abantu ngo uvuge ngo ufite impamvu zo kudakorera Imana. Kuko muri Bibiliya harimo ingero z'abantu nyinshi bagiye bakorera Imana bafite intege nkeya kanaka. Abapfakazi bakoreye Imana, imfubyi zakoreye Imana, abasaza bakoreye Imana, abakecuru bakoreye Imana, abasore bakoreye Imana. Haraho urugamba rwakomeye bisaba ko abasirikare bataje imbere, abatambyi ntibaje imbere, abagabo ntibaje imbere, abasore ntibaje imbere, haje abagore ba Debora baranesha. Nukuvuga ngo uko uri kose, aho uri hose, uko ubayeho ko ariko kose birashoboka ko wokorera Imana. Wokorera Imana uri umupfakazi, wokorera Imana uri imfubyi, wokorera Imana ufite ifaranga nkeya zishoboka. Kuko Bibiliya muri filozofi y'Imana haraho Bibiliya yerekana ko hari umugore watanze amafaranga makeya aba ari wo watanze menshi. We yatanze gusa idenariyo rimwe, abandi bari batanze menshi, ariko Yesu aravuga ngo watanze makeya ni wo watanze menshi. Kuko niyo yari afite yonyine. Birashoboka ko muri ya makeya uzutekereza ko upungufu wako, ko uzaifu wako, uzutekereza ko bidakwiye gukorera Imana, ariko muri izo ntege nkeya Imana ashaka kuyikorera uko ushoboye. Kuko Imana ntizokuburanya ngo gite umutankoreye imbaraga zingana n'izakanaka kandi Imana itaraziguhaye. Ukorera Imana kuri level yawe, ashake niveau y'umuntu Imana yashaka ko mukorera mu ntege nke zawe, mu bushobozi bwawe. Wowe ufite ifaranga nyinshi ukorera Imana cyane, wowe ufite ifaranga nkeya uzitanga uko zingana, wowe ufite kutaririmba wicaza abantu, wowe utazi kwicaza usirimbe, wowe utazi gusirimba uririmba ikorari, wowe utazi kuririmba ikorari ucurange, wowe utazi gucuranga usenge, wowe utazi gusenga ubwirize, wowe utazi kubwiriza utwaza abavuga utumwe ibitabo, wowe utazi ibintu, wowe ukomeza uko ariko kose birashoboka ko wokorera Imana. Haleluya. Gukorera Imana mu ntege nkeya birashoboka. Gukorera Imana, Bibiliya ivuga ngo hari umugore ngo wari ufite agafuga keya ku rushingo, akaba afite n'udukwitu biravuye gutoragura, hanyuma ngo araza umushitsi. Sasa muri iyo filozofi y'Imana iteye ubwoba, umuntu azatekereza ko umuntu atagombaga kugira umushitsi kuko nawe ubwiwe ntiyari yihagije, ariko Imana itunganya y'umushitsi ngo ahagere aramubwira ati mpeza agatsima nirire. Amusobanurira amuheza eskize ko bidashoboka kubera ukuntu ameze, ariko aramubwira ngo ibizo ufite nyine bari bizumba, ngo abimuheze amusigira n'ibyo atari afite. Kumbe Imana igusabye kuyicumbira umutsima ntibifite inzara irenze iyo ufite, ibije kukurira inzara yawe kugira ngo igusigire guhaga kwiteka mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ahura n'umugore ku Musamariyakazi kwiriba, aramubwira ngo namuheze ku mazi yo kunywa. Ibintu biteye ubwoba cyane. Yesu aramubwira ngo njewe amazi mfite, umuntu ngo azayanywa rimwe ntazongeye kugira inyota, ariko yumva umuntu azayanywa akongera akagira inyota. Byari bitangaje. Sasa umuntu ufite amazi umuntu anywa ntiyongere kugira inyota, gusa batera inyota kandi afite adatera inyota. Niki Yesu yaraje gukora? Ntabwo yari afite inyota isanzwe, yaraje kumunywera inyota asangana. Yari kwagira ngo afite inyota y'ikindi y'amazi asanzwe, naho Yesu yaje kunywa inyota afite mu mutima y'ibyaha. Umugore yamaze kugira abagabo benshi ku rwego yari asigaye igira isoni zo kuvuga idadi, kuko Yesu yaramaje ati se ufite bangahe ma? Aturumva ni batanu. Batanu. Tawundi. Ati Yesu aramubwira ati jewe imbere yanje ntawuzi uvuga kandi ntawuzi ureka. Kuvuga no kutavuga byose ni ukuvuga. Yesu aramubwira ngo bo bavuze nari imbazi, nabo wasizaga ngiye kuba kubwira uko ndabazi.
tibisaba kumbwira amakuru ibyo wavuze n'ibyo utavuze kera wavuze n'uwa gatandatu ufite suwawe. Umugore yaramaze gukabza cyane mu byaha, kuko hari abantu uzure ukabona n'intwari mu bibi, ukabona n'umushuja mu bibi, n'umuntu w'intwari mu bibi, kuvuga ngo ni igihomora kabisa. Yaribise, yasambanye n'ibimuga n'impumyi n'ibipfu, kuvuga ngo n'intwari azanyaga abafakazi, kanyaga imfubyi, ntagira impuhwe. Birisivuga amakuru mu butumwa bwiza nko bwanditswe na Luka ibice 19 umurongo wa mbere ku makuru y'umugabo witwa Zakayo, un chef de publicain. Hanyuma ngo yarafite ngo ifaranga nyinshi, ariko yarafite ifaranga ziwe n'izindi yibaga, kubera ko poste yakoragaho ngo yakaza afata izo bamutumye n'izindi batamutumye akazitahani wiwe. Kandi ngo mukaza Kayo yarazi guharura ifaranga biteye ubwo, uko umugabo ashitse ninjoro akaza araharura ifaranga umugabo yibye kunani ku kazi. Ariko ngo umunsi umwe yumva amakuru ya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nukuvuga ngo muri nivu ya paganisme Zakayo yarafite, ariko nanone yaragisigaranya amatwi yo kumva Yesu. Wumve Yesu muri no mugoroba mu izina rya Yesu. Ngo yumve Yesu arasezera, aravuga ati ngiye kumva, ngiye kureba umuntu bavuze witwa Yesu hano hepfo. Agatabo ka komanteka akavuga hejuru umukuru y'abazakayo uzavuga ngo umugore yarayamujonjorera burasha, ngo kamubwira ati sewe turahomba ifaranga z'uyu munsi ngiye kureba umuntu witwa Yesu. Ufite abantu benshi batujonjorera mu gukorera Imana. Ibintu urabireka ngo ugiye gukorera Imana kabisa. Uzobwize we ntuwocuza ntuwogira cash up kugira ngo natwe turebe ukuntu twagura imodoka vuba vuba. Uzozorana mu mahuduma aho bavugije ingoma hose ngo nihuri. Ahari igiterane ngo nihuterana. Ariko Zakayo ngo aragenda. Yari afite byose, ariko yarabuze ikindi cy'ingenzi kirenze byose yarasangana. Yari afite amafaranga, yari afite kurya neza, yambaraga neza, ariko yari afite vide mu mutima, ituzuzwa n'ifaranga, ituzuzwa n'abagore, ituzuzwa n'abana, ivide gusa yo kwicaramo Yesu umuntu agashira inyota. Ikiza cya Zakayo nuko ngo yageze mu materaniro ahantu Yesu ahabwiriza, ngo hagera buri kibanza cy'imbere n'inyuma, habe no hagati no mu bagore no mu bana no mu bihomora biza bisakuza ahantu hose. Zakayo yaje afite cortege, ari umuntu ukomeye, afite abayisikoti, ariko buri kibanza kubera iye mpamvu mu ikanisa abantu bari imbere sa abantu bafite ifaranga nyinshi. Ashobora kuba ari umugore gusa ufite umutima uteye ipasi mu mwuka ugororotse, udafite umutima umucira urubanza, niwe uzo wicara imbere. Kandi kujya mu ikanisa nubone bakwicaje imbere kubera ifaranga, si ikindi si ubundi bufura kandi si ubundi bukristo, ni inzira nziza yo kukuzikunyaga. Bazabura ukuntu bazikunyaga bakavuga ati twicaje imbere tugushinzwe iterambere ry'ikanisa, niwe ushinzwe ibyuma muno n'inyubako, kugira ngo imisumari yasigaye n'ibimburumburu bene ibingibi zasigaye zo guhuza amasharumpa n'amanjanja uzoza uyatanga, kandi ntituzokwishura kuko ntiwadukabzega. Abakirimane baho umugisha kabisa. Mvuge ngo amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Anukuza hondi emutima umenetse nkwiye kurari. Zakayo ngo hagere abona arareba aravuga ati yo ni gute norangiza Yesu, ni gute nobona Yesu de gauche à droite, aragerageza protocole ziragerageza, asanga inemerite pa yo kwicara imbere mu materaniro, agomba kwicara inyuma. Nawe arahabura avuga ati ngomba kurira igiti, kandi igiti ni umusaraba wa Yesu. Ngo arangiza Yesu ngo amurangiza, nawe aramubona, ngo aramubwira ngo uyu munsi ndarari wawe. Amara pasiteri bantagaho bicoge bararaka. Wati Yesu ugiye kurara kuri uriya mubandi, umuntu wibye utagira un homme sans compassion qui a feve, umuntu uzubugu. Yesu aravuga ngo nimekuja kuwatafuta waliopotea na kuwapa wokovu. N'uyu ni mwene Abraham, ko naje gushaka icyazime no kugiheza gakiza. Bwana asifiwe sana. Yesu arari wawe mu izina rya Yesu. Yesu yaharaye abantu benshi babyanze, ariko kwanga kwabo ntibizatumye Yesu ataharara. Hari abantu benshi bahabanga ko Yesu arari wawe, hari umugisha wawe Yesu abangase ahayazana, ariko abantu benshi ntibabashaka kugera iwawe. Ariko kwanga kwabo ntibizotuma Yesu atakugezaho umugisha wawe. Hari kime, hari imvura, hari umuhindo w'umugisha Yesu ashaka kugusha iwawe muri no mugoroba mu izina rya Yesu. Zange cyangwa bikunde Yesu arabikora, kubera ko ntazategwa inkunga. Ayobora kugidida kora nikangwa n'amacu cyangwa imiheto
tabaye nawe ushobora kuyitanga imbere. Juru we tegeka yose biyemera. Ukorera Imana muri bikeya birashoboka, ukorera Imana muri bitoya birashoboka. Muri ya masengesho yawe uzutekereza ko ari makeya, birashoboka ko wosenga imiryango igakinguka. Paulo na Sila bakaimba bakaomba, milango ikafunguka. Atukusu. Hari imiryango izikingurwa na connaissance, parce que vous avez la connaissance de quelqu'un, un DG quelque part. Ariko hari indi imiryango itazikinguka. Habe nubwo ufite connaissance, c'est ton frère, c'est ton ami, c'est votre tante. Iyo miryango ntize kwinguka mpaka uombe, mpaka usenze. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe sana. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. na sisi tuombe kama wao, na sisi tuombe kama wao, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Katuzamure Yesu amaboko. Ndio. Haleluya. Haleluya. Hari imiryango ikingurwa n'amafaranga, hari imiryango ya deporte kisuvure kubera ufite diplome, ariko hari indi miryango ikingurwa n'amasengesho. Amen. Atukusu. Icyakabiri twigira mu batubanjirije mu gukorera Imana nuko umuryango wo gukorera Imana no guhamagarwa. Birizi vuga ngo Mose Imana yaramuhamagaye, Gideon Imana yaramuhamagaye, Imana yarahamagaye. Hari abantu benshi babakorera Imana batarahamagawe, abandi bahamagawe n'abantu, abandi barihamagaye. Hari abandi noneho badusaba ngo nimumpamagare nanje, nyabuna mumpamagare. Timumbona jewe, nimumpamagare, turaguhamagara dufite akazi na ka data. Bwira Yesu aguhamagare, nugira telefone yo guhamagara abantu umuntu. Abantu bahamagawe n'inda zabo endende, ati nyabuna kana nshaka amazi yo mu ikanisa hano habiro bini muno. Mvuge ngo amen. Amen. Ninde yo guhamagaye? Mavuno mengi yameiva, Watenda kazi wachache lazima nimutumikie. Ulimwengu umeharibika, shetani adanganya. Ni wajibu wangu mimi sasa kuhubiri neno la Mungu. mavuno mengi yameiva, watenda kazi ni wachache, lazima tumikie. Icagatatu nukugira umutima ushejaguwe wemera intege nke zifite. Umutima ushejaguwe wemera intege nke. Birizi vuga ngo yahamagaye Mose ngo aramubwira ngo sizi kuvuga. Biri kavuga ngo yahamagaye Gideon aramubwira ngo ndi umunyentege nke. So kimwe mu bibazo byinshi rero dufite mu murimo w'Imana nuko umuntu asigaye yemera ko niba adashoboye abishoboye. Iwe ashoboye byose n'Imana. Uzi kuririmba, wocuranga, wotera, utanga ifaranga zose, wobarevera, woba intumwa, kuteye ubwoba, uzoza wicaza, wishaze gadonge, uzoza wicaza kandi wicare, wicaze
tere kila kitu. Niyo mpamvu umurimo w'Imana urimo gukorwa nabi. Umuntu ushobora kudandaza akeneye kuba revera. Umuntu tuzi ko akayuzi kubuguza cyane kwiba abantu akeneye kuba pasiteri. Azoza ibinusu aneze guyindi. Urafunga senki nimero senki mu kwiba. Umuntu azoza pasiteri ngo agire ngo n'iyindi equipe ngo azatoza kabumbu ngo hanyuma ngo agira n'ikibanza mu Ruvumera ngo azayohereza n'amayinite ngo azayigisha abantu koga muri piscine ngo namara ngo ibintu zose wowe wamubishobora zose. Uri sportifu, uri lazimeni, uri piyoro, wewe ibintu zose uzamubishobora icyarimo tiwokora kimwe. Akuteye ubwo bapi yo Bwana sifeza. Amen. Icyo udashoboye giheze mugenzi wawe nibwo umurimo w'Imana uzogenda neza. Ufite izo ushoboye, ufite izo unaniwe, ibyo unaniwe biheze pasiteri Rukumbuzi niwe revera. Tuzi ushingira wowe abarevera basengewe bahawe inshingano baheze bashingire nta usirimbe nta kibazo. Umuntu watanze makeya niwe watanze menshi. Umuntu ashobora Hello! Bwana asifiwe. Bwana tukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wowe ushoboye byose. Uriki. Ariko bahamagawe bose mu gihe cya Yesu, mu gihe cy'Imana, abumvise amajwi bose y'Imana. Baravuze ngo ibi turabinaniwe, ibi turabishoboye, ibintu bigenda neza. Muvuge ngo amen. Amen. Hari umuntu wontiza agashorama. Namwe muzi hano ko muri bane. Ngiye gusoza mwarambiwe. Ngiye kurangiza kabisa. Muzi hano ba papa. Bibiliya zitubwira mu butumwa bwiza. Mufate buri muntu wese nafata umutwe. Hanyuma muhagarare neza. Kabantu muzi kwikorera igipoyo ba papa. Igipoyo murakizi? Ingobyi. So wewe mwerekere hariya mwembi. Hoya namwe mugume murebe hariya mwebwe. Mushiye ku bitugu nyine ko yabagize nawe shira. Birizivuga ngo hari umuntu birizivuga ngo hari abantu bari bafite umurwayi hanyuma ngo baza kumva Yesu ngo ari mu nzu ngo hayabwiriza ko ibimenyetso n'ibitangaza. Kurya bahe bumva Yesu hawo ukora ibitangaza n'ibimenyetso ngo bigira inama ya kwizanira wa murwayi wabo wari urwaye. Bageze ahantu Yesu ahabwiriza kuko n'abandi muno bageze hari hanze ngo bashaka uburyo bashobora kwinjira kugira ngo wa murwayi wabo abashe kugera kuri Yesu facilement ariko birananirana. Ngo bigira inama yo kuzinga igipoyo bafata ingobyi hanyuma ngo baratengeneza neza ngo barayikorera ngo ku bantu bane. Hanyuma bigira inama ngo bazamuka yanzu bageze hejuru ngo baravuga ngo batibura haringaniye naho Yesu ari. Abantu benshi batubiye ibyifuzo byabo impamvu mujwe nuko ntabwo bigeze mutibura parallèlement naho Yesu ahagaze. Baravuga ati Yuda Iskariote tacyo tumari dutubire kurindi aharinganiye naho Yesu ari. Barazamuka. Umurimo w'Imana nuko nguko umeze. Bamwe yabahaye kwikorera hano, bamwe bagize kuba intumwa, abandi yabagize abahanuzi, abandi n'abacuranzi, abandi hari n'abandi bantu bazavuga ngo nabakozi b'Imana ngo iza famille ngo ntacyo bibareba. Wapi kabisa. Ukuye kuja mu kiriyo cha famille cha so wanyu wapfuye, ukaja mu bukwe bwa tantine, ugakora amafungo y'abayumbe, ugatanga umusanzu w'umuhana, ugasenga cyane, ukabwiriza cyane, ugasura abarwaye, ugasura n'abagize ibindi byago, hanyuma ukabizamurira rimwe nibwo umuntu aza maximinga ibintu neza. Uvuge ngo amen. Mwikanisa ndabwo tuza gusa ngo dusirimbe gusa. Oya, dukwiye gusirimba cyane ariko tukagira n'amabudu cyane ariko hakumvikana n'ijambo ry'Imana cyane Uvuge ngo amen. Ariko iyo bizamutse neza mwongere mufate. Umwe agafata hano, undi agafata hariya, undi agafata hariya. Umugwayi nti yovamo azazamuka ico mwagambiriye mugatibura haringaniye naho Yesu ari.
mwamara gutibura hangaringaniye naho Yesu ari mugatahana igisubizo. Kadukomere Imana amashimwe cyane. Nisare musubire mu kibanza. Ukuye kwemera ko ibyo ushoboye ubishoboye, ariko ibyo udashoboye ukuye kubiheza abandi. Murimo w'Imana birasabwa ko umuntu icyo ashoboye agikora, icyo adashoboye akagiheza mugenzi we. Ikindi gikurikiraho cya kane twigira mu makoreye Imana, nukwemera guhangana n'ibisa na Farao kugeza birekuye ubwoko bw'Isiraheli bukagera mu bwami bw'Imana. Amen. Sigaye minota nk'itandatu mwihangane ngiye gusoza. Ntabwo umurimo w'Imana tukora uri plan ngo uzamugenda gucya ntantambara gusa. Usuye ngo uzona abapasiteri bicaye kuri zirante bukamuvuga ati ibo barashitse kabisa. Ubu ngo obaza pasiteri Mutebusi intambara yagize kuva baye pasiteri. Yovuga ati yo byari bishobotse musubire ku buyumbe. Ako ntibishoka. Kuko umurimo w'Imana birasaba guhangana. Harimo ba Farao, harimo ibicantege, harimo abazodutuka, harimo abazotugirira nabi. Ariko hari ijambo ry'Imana nasomye rivuga ku makuru ya Yosefu. Uko bene se bariko bazamura volume yo kumugirira nabi, niko Imana yazimeza amababa amasezerano kugira ngo ave kure yegera ubuzima bwiwe. Iyi ntambara rimwe na rimwe zabaye nyinshi, abari akajyo keza kugira ngo amasezerano yacu ari kure atwegere. Amen. Hari intambara zimwe zikuzanira amasezerano vuba vuba. Bisaba ko intambara ziba nyinshi kugira ngo amasezerano yawe abe menshi kandi yihute agana ku buzima bwawe. Farao yarananiwe kandi n'inyanja yarananiwe. Abahamagawe n'Imana tibaza bacika intege nubwo Farao yohaguruka. Cya gatanu bisaba kwihangana. Bisaba kwihangana. Murimo w'Imana usaba kwihangana. Cya gatandatu nukwemera gushigikira abanyamuhamagaro, kwemera gushigikira abahamagawe, kwemera kuba Yoshua cyangwa kuba Karebu ugashigikira abapasiteri bahamagawe. Dufite abantu benshi bazi ko nabo bose abantu bose bazoba barevera. Twese ntitwaba barevera muri kona. Hakwiye kuba revera Sunzigoma, hakaba revera Mark Ibukavu Ibujumbura, hakaba Muzee Manasi Bukavu, hakaba n'undi ahandi hantu. Ariko twebwe twese abasigaye tukemera kandi mabwiza ukuri. Ega Mose yari umunyentege nk'ente yarazi kuvuga. Abamushigikiye ntabwo bari bayoboye ko ari ikimeme, ariko baramushigikiye marigire intege nke. Bavandimwe muri Kristo Yesu, mwe muziko abapasiteri bashoboye byose cyangwa muziko abapasiteri batagira intege nke kanaka. Ashobora kuba ari umunyamuka azi gusenga ariko ntagira ifaranga zo kugura amabafure. Twebwe bafite amafaranga nitugura amabafure batubwiriza mu mwuka hanyuma bigende neza. Dukwiye kwemera ko abahamagawe n'Imana dukwiye kubashigikira mu bushobozi bwacu, mu masengesho, mu mafaranga, tukabashigikira kugeza ubwa. Haleluya. Ikindi gikurikira nenda gusoza nukudaca hirya cyangwa hino ijambo ry'Imana. Kudaca hirya cyangwa hino ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi batinya kuvuga ngo urumva ngo nivuga ukuri ngo bazonyima gatuti. Ukuri kuza gutsinda iteka, gushora gutinda. Hari umugore nsanumva mu Kinyamurenge uvuga ngo ukuri kuza guca muziko ariko ntigushi. Dufite abantu benshi rero bafite ukuntu babakebereza ijambo ry'Imana ngo muza worosha. Bibiri icyo yavuze yarakivuze. Niba uri umurozi uri umurozi. Umuntu umupase ngo azamavuga uburozi yewe. Bibiri itaragira isonzo kuvuga uburozi. Nije mfura cyane kurusha ijambo ry'Imana. Kama twazamerikisha ngo usambanye mekanisa yewe. Bibiri iravuga muka Potifari yafashe Yosefu. Dufite ba muka Potifari muno babagenda bafata ba muka Yosefu, ba Yosefu hano. Ariko dufite na ba Yosefu nabo nono bahindukiye ko baragenda bafata ba muka Potifari. Niyo ngorane. Kera ba muka Potifari nibo bari bafashe ba Yosefu. Unono ina maturu ba Yosefu nabo ko barahiga ba muka Potifari. Zose zarabaye gutyo ko barahigana. Ako tukwiye gukorera Imana. Vuge ngo amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usigiye wamwisho ushika musanga umugore yakwandikiye message. Sewe, sinto umugabo wawe ma. Pi. Kuranyohereza umutima nka utera gucya. Yo, uteye ubwo. Umutima w'umweru. John di pastor umuntu ukeneye kunyoreza azanyoreza karirimbo kamusuke
ukanyoreza ijambo ry'Imana Sunzu yabwirije Igoma, ukaza ukanyoreza ikindi gipande Rukumbuzi yabwirije muri Pisima. Ni utwo ngo twari twaza bambwira, bakambwira ko barwaye nkabasengera cyangwa bagize ibindi bibazo nkabasura. Ariko bene ibyo bintu wapi kabisa. Cyangwa ukaza wumva umuntu w'umukristo ngo bamubwiye ngo pastor Ntagaho ngo hari agafoto yifotoje yambaye ubusa, ukamubona aranditse ngo kampe. Yewe bagweze ifoto Ntagaho yambaye ubusa uyigire gute? Ngo yimpe nyabuna ukaza wamushuha, wasanga nta mamego ufite ukaza ukabara imitere kugira ngo ushuhe gusaba bayiguheze. Bagweze ifoto yanje kugira ngo uyigire gute? Ngo yimpe yewe, ngo yimpe. Ngo nukuri, ngo yimpe nanje. Bagweze ifoto yanje nambaye ubusa ugire gute? Imana igukiriza igikumwe mu izina rya Yesu. Atukuza. Hari abantu bakijwe ariko ibikumwe byabo biracasaba amafoto y'abantu bambaye ubusa. Ngo bavuze ngo kanaka ngo ifungo yarafite ngo video yambaye ubusa, ngo nyabuna ngo yimbe. Ayibwi ugire gute? Uyirarire. Uri pepo mu yandi. Ndasaba amafoto y'abantu ngo bambaye ubusa, ngo yampe naje yewe, ngo yampe hano. Abo bantu pararutsa abantu babiri. Umuntu usaba amafoto y'abantu bambaye ubusa n'umuntu ucatinga mu ikanisa. Abo bantu ndabahararutse. Abantu bacatinga bari mu ikanisa ndabahararutse we. Ukaba wazindutse ka saa 5 za nihinga ugeze nka Kabusiya winjiye muri Kenya ukanikirana na gasore mudote gaso ngo umuriro w'Imana ngo hano ngo pastor Rukumbuzi agiye kutwigisha uko ari mu ikanisa ari kuri chat ngo yeye ngo hano ngo bagiye kutwigisha. Ni kanisa nukubaha ukaguma muno ugafunga telefone tukumva presence y'Imana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuzwe. Ikindi gikurikiraho gukorera mu kibanza kitakwemerera birashoboka. Gukorera hirya y'iwanyu birashoboka. Birizi vuga ngo Imana yahamagaye Abrahamu ngo iramubwira ngo uve mu gihugu cy'iwanyu hanyuma uve no muri bene wanyu, uve mu bantu baguheza feasibility yo gukorera Imana, ugende mu gihugu nzokwereka uzokorera Imana. Abantu bazi ko bazokorera ahantu hose hari hameze neza, ahantu hari plain. Ariko no mu buhunzi wokorera Imana, ba Daniel bakorera Imana ari impunzi, uzokorera Imana aha ikibanza cyari cyo cyose ukorera mu Imana. Uri kure y'iwanyu, uri hafi ya bene wanyu, inshuti n'abavandimwe, ukiri muri Kongo, waraje i Burundi, ufite agakarita k'uburefije, uri hafi mu bafurero, tabafurero bahari, waragiye mu gihugu abanyamurenge benshi babamwo cyangwa badahari, gukorera Imana birashoboka. Uje mu gihugu nzokwereka. Abrahamu uve mu gihugu cy'iwanyu. Yewe Abrahamu wicaye hano ahantu uri birashoboka ko ukorera Imana. Icyanyuma ariho nsoreza. Gukorera Imana ntibisaba kubaka izina ryawe, bisaba kugwanira izina ryubatswe ari ryo zina rya Yesu. Amazina yose yo mwisi azibagirana, ariko izina ry'Umwami w'abami rizahoraho. Amazina yose yo mwisi azibagirana, ariko izina ry'Umwami w'abami rizahoraho. Muvuge ngo amen. Amen. Abantu bakeneye kubaka amazina yaho. Mufite iterane hano. Ngo mutumire ngo bishop. Ngo numaze kubaka izina. Ngo bubake ngo afite abantu ngo bamaze kubaka amazina. Izina ni rimwe gusa. Izina rimwe twaheremwa agakiza n'izina rya Yesu. Muvuge ngo amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dawudi ngo yageze mu rugamba niwe mpaye mvuga wagwaniriye izina ry'Imana. Ngo baramubwira ngo hano hari umuntu ngo watutse Abisiraheli ngo batukana n'Imana yabo. Explique-moi bien. Muvuze gute? Yatutse Imana atuka ubwoko bw'Imana atukana n'Imana yabo. Avec leur Dieu d'Israël. Umuntu sino mwihanganira. Komo yango Dawudi cyagiye ariko gwana na Goliyati yariko yubaka izina rye. Cyangwa ariko gwanira izina ry'Imana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Aravuga ngo uyu mugabo wasuzuguye ubwoko bw'Imana agabusuzugurana n'izina ryawo. Sinshobora kwihangana. Afata amabuye 5 Dawudi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Afata amabuye 5. Haleluya. Aja ku rugamba. Intwari Goliyati ishwe n'ibuye rimwe yatewe n'umugabo wari ufite kwizera. Sinshobora kwihangana imbere y'abantu baba tukizina ry'Imana, imbere y'abantu baba basuzugura ubwoko bw'Imana. Ndahangana kugeza icyubahiro cy'Imana kigarutse muri Isiraheli. Batamabwira bavuga ati ndahangana. Dufite bagoriyati tugomba guhangana mu izina rya Yesu. Ndio. Umuntu w'Imana kugira bucya ngo amubi impombere wewe dusambana nta kibazo twibe ukubona. Vuga ngo amen. Amen. Agitabo kimwe mva nsoma kimbwira ngo haramwe mu makosa menshi ngo abasiribateri bazakora. Umeze neza abari mzo muri hope. Amakosa amwe abasiribateri bazakora. Ngo nuko umwana w'umukobwa ngo umuhungu azamuhamagara, umuhungu atazi ngo kamuhamagara ngo babonane, ngo akemera kuja kubona nawe atamuzi kandi ngo gasura akamuhamagarira mu kibanza atazi. Umuntu ntamuzi amuhamagariye ngo babonanira ahantu atazi, wakama yemera akagenda. Uwo muntu waguhamagaye uramuzi wapi? Mugiye kubonanira he? Simpazi. None uragiye? Sawa. Kosa rya kabiri ry'abasiribateri ngo muri no myaka ngo nugukunda ifaranga cyane banga akazi. Kundi iPhone pagasaga wapi? Urayikura urayiba. Abasiribateri bakunze ibintu byiza, kunda akazi. Akunda TikTok, kujyama mu ntebe, kunywa kurya gapiza, nani akajiga konje. Kora akazi. Gukunda ibintu byiza niwe wa mbere. Gukunda akazi. Hamena bavuga butumwa bakeneye amavuta sengaga wapi? Reka makosa wapi? Abikora byose bagana namara ngo ragira amavuta wapi? Mvuge ngo amen. Amen. Ikosa rya gatatu ngo abasiribateri benshi bazakora ngo nukwemera kwakira impano nyinshi ngo z'umuntu adakunda. Umukobwa akazavugana n'umuhungu umwe wo muri Amerika akamwereza iPhone, isaha, isakame, agakura bene wabo mu nkambi bakabazana hano, ariko uwo muhungu ntamukunda pi, icyo akunda ni faranga ziwe. Naza gukorana ubukwe ngo ni mubi gute? Tagari n'ubundi yari mwiza, ifaranga ziwe nizo nziza. Mugende gucyo. Ni igitabo nasomye gusa. Kandi cyo gitabo usanga ari ibitekerezo by'umuntu umwe. Abantu bakunda ibitabo yeme. Uko novuga ngo nije ubitekereje ndi mwobyemera. Ariko mvuze ngo ni igitabo nasomye kera muremeye. Kiri he? Okay, byaremwe. Yose bitogushima shimwe niyo Mwambaro wawe uhoraho, shimwe niyo buturo bwawe. Imana Ishimwe niyo mwambaro wawe uhoraho, shimwe niyo buturo bwawe. Imana Ishimwe niyo mwambaro wawe uhoraho, shimwe niyo buturo bwawe. twemerere kugwanirira amazina y'Imana, izina ry'Imana nibwo amazina yacu azubakika. Ariko nidushaka amazina yacu bwa mbere, izina ry'Imana rizobura ikibanza kandi na yacu azobura ikibanza. Ariko uburyo bwiza bwo kugira ngo amazina yacu abe meza yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, ahabwe agaciro imbere y'abizera, nuko izina ry'Imana ari ryo duha agaciro, ari ryo tugwanirira, ari ryo dushira imbere. Yaho aravuga ngo Dawudi aravuga ngo sinshobora kwemera ko uyu mugabo aguma gutuka ubwoko bw'Imana, abutukane n'Imana yabo. Ndemera mpangane nawe, ndemera nishake ntakaza ubuzima bwanje, ariko izina ry'Imana rikomeze rigira agaciro. Tugwanirira ijambo ry'Imana, tugwanirira itorero ry'Imana, tugwanirira abizera, ibyo twahawe rimwe tiducika intege kugeza Farao arekuye ubwoko bw'Imana.
ry'Imana kugeza neza igihangange Goliyati kivuye imbere. Izina ry'Imana ryubahwe mu bapagani mu batarizi. Mwakira ijambo ry'Imana.